Ya, kanggo tamu undangan sing masih setia bareng hajatnya Mimi Nunung majikan sepuh kanggo Ibu Tania. Mi, bokatan duwe batur kah? Bos-bos mani kok nanjak siapa sing durung nanjak, Mi? Siapa, Mi? Bos kasmu durung nanjak, bos kasmu. Endi wonge, Bos? Endi bos kasmu? Loh, luwo ning Surabaya, Bos. Piong bareng inunge pop es bos kasmu. Mene ga, Bos? Mimi ya Mimi yang kongko. Nanjak bos kasmu. Lah anak-anakane anuku lagi berbahagia melu bahagia mene bos kasmu. Tulis apa maning, Bu? Apa maning, Bu? Beruan Ibu mah. Mimi Susi mah. Ah, isi bener kan? Mimi ini. Mimi ini. Mimi ini bele-bele be. Mimi Iis Toli ayo, Mimi Iis. Mimi Sofia. Mimi Tania, anak Mimi Tania Bu, ini gede. Mimi Tania. Tuh kayak kene Mimi Nunung. Temen rasane. Temen Mimi Nunung. Apa namanya? Najan Bapak Rohim wis duwe rapi nang ingsun cinta lipik sama tuh kaya kenen jadi kawan ya kan tuh anu ne siapa anu ne Mimi Nunung Didi ai jadi gunung Mimi Nunung lah ajak Allah bos Mimi Nunung Mimi Nunung cari papai iin wis ana rapiin papai iin paling sayang ini anaknya Mimi dah anak Mas Rohim bongke ini bongke cari Mas Rohim pirang-pirang anaknya Mas Rohim si paling sayang asik asik tuh kayak kene Mimi Susi temen rasane temen wong lanang Mimi Susi apa nambani Mimi Susi nah senok wong ayu sama kan ada menang Nokselia ngajak Nokselia tambah Pak Nokselia Nokselia pinter Nokselia beli
Ibun Nun